हेलो नमस्ते टशले आई होप नंबर संग देविरे आज दी बिगा देव दिक्या ही धरिंग जी वीडियो दिनालमदे नेगी नंबर सोजी ngalamde funny comments ke gyo ende chiyora on dilenge react chi wasams and the entire youtube ka jmarda video particular chi gachir ne churi yamde mide kazi video stoyira tuzir ingo dostanga khazin mide video du stoyira hene mide ha masal le maxu zuma and yor ngedamla ani o le maxu denzo kengi mide nga setu masa and tharinge finally video du stoyo samso ani 다들 뒤집어보 왜 제면다 람싸면 comment 카시스 니 open छोरा video start matching nga kharlaina di video dinala minde megi ngara chojo jetta to bira nalra ta to biba ani hondi video kisi na bas wetta mena nge description box la nge link shao ani hondi video di thangshu taro na ani hondi next ani comment din zo number sui taira and this interesting year nyam do comment yang mangbole dinalra ngala chewa mangbole re ani thandangi this funny comment ran lo samsa ani kima linge comment chimaya this los lo chugo de khatish lana gor ngapchu la pakpe haja yakbo dusa re ni gungapchu lu suiti re de haircut ra mare ani nge chuju mi de chuju sta habra do tupshara ta de comment khargar lesh lana comment yak dashning je thande kharish la very good haircut looking younger more smart looks like American soldiers sa What's it? The comment below the gauge this zigurthaja on the pardinala. Niki tola town next with the Nipala Yondil this color the Sujuroji Tanguroji, Nipala Yondi cutting the complete chamber. Comment law. Papaji cutting so nice, but Deepika suck. Gimurun she is a mediunor. Ani Michik the Karish law. Oh no, Lashra, Ajala. Ngeni dikhar samslawa oh no ajala chido ngeni khar samslawa oh no acha nahi hai lawar sams kadila michiki your brother here lol laugh out loud is apjidi but your father fixed his hair god bless you all especially touch dile to your pala he is so nice and humble yes re tuchinang karishla pala's haircut looks good but you suck Gimurun she's on media. Anyway, enjoyed it, Sarah. Oh yeah. Ani. Meanwhile, comment Karish Lana. Wow, I didn't expect that your brother speaks so well in Tibetan language. God blessed. Thank you so much, Lara. Oh, ring ni chuju ngeni bet kura mi de phuge yaga yore. Thia lanare loe lanare gya lanare ngi chuju bet kura yaga yore ngeni. Chi Karish Lawa. वही दीपिका ला आपने तो चोचो ला को उल्लू बनाया सा बट पापा जी ने बचा लिया आपको उन्हें रे पालेंगला जब क्यों टिगर्स तो उन्हीं बच्चस का कमेंट शबाज रेशा your father's haircut was great but I don't know what happened to your brother's haircut sa you should know unne garanging jinga yo simpage the next day gumo rus ngala ali camera and fun some chiwore kimal comment do oh Deepika ka I heard about you become YouTuber when you are in Buntar Sambota you are teenage girl and a good girl in class sa hoya khu sim nga o step to yora hine yamde good girl diga se atep to me ni good girl hingi re pheche कमेंट चिखरिश लेना हेलो दीपिका गुड मॉर्निंग आपने पापा का हेयर कट अच्छा किया भैया का तो इतना नहीं फिर भी पापा ने सही किया निंजे और पापा ने सही किया शिंबा देंगे जोजो जी हुलिया चेंज शिंबा किसी ने हेयर कट दिमी शिंबा जी छी नंगे पॉन दो शुजा शिंबा जी खरिश ला The way she had cut his hair is quite typical of native people of Canada. Ha ha sa. Ta hingir nga ha mas nga Google chigo isa peche. Native people khandirosh thongyu me Canada ji. Ta shimba ji katish lawa simba kyo jmidi ta. Wow, King Kong ban gaya sa. Ningje. Comment chi kharsh lawa more video
video brother please rahine try chunge khajil nge chujo busy nginjera da bet gora busy de ri chujo mangche tuzuro jaim do chujo am video stoyaji kisi rana nge hinji minji video du sogo ani Karejla, your brother haircut name is bodyguard haircut sayo Hollywood actor cut sa chujo lucky rashla cha nge gi chujo lo minde Hollywood actor ka haircut te shadange mishi maji khadish lawa khailana correction dita nge chu pale tangyura di haircut dinala khadish lawa and give 50 rupees to papa jiko sa oh yeah 50 rupees to no ora pale dessert chidu mare 50 nge dessert chigore 150 chura langma jura churi gumu ngi ya ji note gyur de gumu gya dang apchu dimide chujula return che chabla mide palal te ender da oh yeah ani video dinal de garahi ani comment yung bullesh di video dinal ra ani number so ngem do interact chi do comment ki gyune ondi pe akudura muthil nangro na laira number so ji comment re lu ye ani simba kyusu number so ji video di ngeji ngala min de encourage chi video ma so ya shido ani ho ya video dinal de garai video dinal do na favor ko ngem do share chiro na like chiro na comment chiro na ani gobura tugo next video nala till then take care bye bye